So hello guys, tini inke hindi rok nungman khanan yago Flipkart ni manai sok paijak. Tini inke vlogging rok liya, tini inke direct unboxing khalis na or jaga tama tong asuk din ani mane dream tongon ta dream ani kam turung hata tini inke ni rok nule nuk khana thumbnail rogo but ni ani tini GoPro sok paijak GoPro Hero 11 GoPro ni mane top variant ta GoPro ni top variant tini ani yago sok paijak mane ani dream tongon ta GoPro nagi video rok khage ni but tini inke ani dream kam trung ha inke direct unboxing khalis nai nasing jas tongal ya daiti katal banai mo sok tong hata hain bagai direct unboxing khalis nai to direct chakut bai khulok lais nai omo open box delivery si do aba si ang mane nero ni bagai phunuga ni risk nagi stoi pela hang kus khulok rolia direct nero ni buskan khulok nai si igor jaga khulok goi bisingo kri hinke ha ani loss sing nai ha bisingo product rok kring kita but ko kri asa gedeg mani pore dream come true moment ये देखो गाइस ये क्या है देखो फाइनली हम साइड चलिस ना GoPro ब्लैक इंडिया ऑफिशियल प्रोडक्ट ही हम के GoPro नी ले नजदी है GoPro Hero 11 फाइनली आस गडगमा नासिंगमा परे टिनियान यागो GoPro फाइसो पहले हां इनके ताबो नि रक कताल वीडियो नाइ नोस नाइ इनके ताक अनबॉक्सिंग खालिस नै बेसी दुर वाली ओके GoPro ने कवर ये देखो गाइस नडी ले टमा मा नाइलेग्रा लेमो के कागज रक सामु नांगिया खिबि रमगो और जकबां मा परजानाय रक दंगो हे आबा मत्र ना नथाय सामु नांगिया ले सब्सक्राइब टू GoPro YouTube चैनल नो सब्सक्राइब खरि बरो प्रमोशन खाइगो मत्र मुस सामु नांगिया ले GoPro नि स्टिकर अमं के बाइक गठे बनाय हेलमेट गठे बनाय गेटे गाइस जे जब बठे म हटा GoPro नि स्टिकर गम सामना मन सिबलाय न ले लगो बैटरी कैसे मा गई है बैटरी ले GoPro नि बैटरी गेले हेलमेट गठेबा जनाय रक हेलमेट माउंट ते कैसे बम हेलमेट माउंट ले मके स्क्रू गटाक के मेन कैमरा वाओ बाह जस मोटर संग से गटाल वा को हाय नाइग्रा दे इना दे किसाबो खुलक जाय खो कानेक्ट साथ ना दे किसाबो खुलक जाय खो खुलक से याक से गलै तंग से गटाल समय रक बा हाय आसक दामी जिनिस रक वाइस पर लाइव रक अनबॉक्सिंग रक मा खाय को याक से किसा गलै तंग से का अब गाइस सम तुंग पर ने बागै सी वीडियो नाइ तो के क्वालिटी कांगे फनुगा नि बागै वाओ गाइस नडी वाओ नडी है GoPro Hero 11 GoPro 11 के लेटेस्ट GoPro नि बिसिंग सबसे दाम हता ये ताबक गाइस ने रम बाय mang नानो जहर वीडियो खामे नुक्स नाय वाओ बसाटे देबा माने जहर वीडियो सागन लाई हता से कष्ट लिया है GoPro हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल हिम में खाइस नै जाता सो बैटरी थे बायने लेग्रा दो बेटर थे बगे इस संग से पालिया फंकले खाना लिया हाके खुलक न बले यस गन के फंगले So guys, tabo on guys nai. 1, 2, 3 go.
Wow. Hello. Language select ma khainai. Guys, settings ma khagra nai ko. Moke screen touch ta. Lei hin ID guys. Install the GoPro quick apps. GoPro ne apps install ma khagra nai ta. Eta ba phone no GoPro apps install ma khagra nai. GoPro quick apps install ma khani ta ke aur jaga connect khagi si camera on khai mane ale khilai bubu ketai thogra ka so guys tabong kan brand new GoPro by vlogging khai tongo bahai bahai rok tong quality rok kisa sabegra di ang setting ro mung sab sia kho hai si camera hai amo camera on khaila ha video khaila ha mane mungsa kisaba setting rok sia khota bahai ke nuk tong akhon rok so ni rok comment khai sabaidi jodi sijar rongke GoPro bahai setting rok khai tan holang filter rok bahai use khai tama angle ro use khai ne mu sia kho hai on khaila ha video khaila ha so ang ne onota bok mane GoPro nge stabilization bagi popular ta nge mane stability bahai beche khai ne khar ne do sonero sabaidi video klei de kede klei stability bahaibo so guys GoPro katal unboxing testing or paila na herjake like comment share and subscribe